U Kikindi je prošle godine zabeležen dolazak na svet 422 novorođenčadi, što je za 72 bebe manje u poređenju sa 2022. godinom. Među ukupnim brojem rođenih evidentirano je 199 devojčica i 223 dečaka, govore informacije iz matičarske službe. Najveći broj rođenih bilo je u avgustu mesecu, kada je rođeno 45 beba. Ona popularna i česta imena prošle godine su bila Mihajlo, Luka, Uroš, Jovan, Anđela, Mila, Milica, Sofija i Teodora, a ona retka nesvakidašnja imena su bila Arija, Aleksija, Jakov, Despot, Leona i Tesa. Kada je reč o venčanjima na nivou cele gradske uprave, zabeleženo je 179 sklopljenih brakova, što je u odnosu na 2022. godinu manje za 28 venčanja. Najveći broj brakova sklopljen je u Kikindi, a potom u Ruskom Selu i Mokrinu. Najmanje brakova je sklopljeno u januaru, dok je najveći broj sklopljenih brakova bio u septembru, kada smo imali 16 venčanja. Po želji budućih mladenaca, venčanja se rade na srpskom i na mađarskom jeziku. Taksa za venčanje u svečanoj sali gradske uprave iznosi 700 dinara, a oni mladenci koji su se odlučili da brak sklope u nekom restoranu, dužni su bili da odvoje 7.000 dinara. Tokom prethodne godine preminula je 822 sugrađana, za 120 manje u odnosu na 2022. godinu. Najviše je preminulo u Kikindi, a potom u Mokrinu i Ruskom Selu, dok je najveći broj umrlih bio u januaru, kada smo imali 74 preminula. Izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, kao i inostrane izvode, uverenje o državljanstvu, građani mogu dobiti u uslužnom centru gradske uprave Kikinda putem e-uprave kao i virtualnog matičara.